Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi guys hanya Raja menamatakan Dying Light yang versi biasa lah. Hari ini kita hendak melanjutkan lagi yang The Following. Oke. Nah, kita lanjut new game. Ada pilihannya nih. Story mode, normal, hard, nightmare. Story mode-nya apalah? Normal, hard. Wah, apa culun lalu main hard? Nah, nightmare nih ya. Nggak salah pilihan kita. Yes, kita story mode ya, biar kada tapi ngalih. Bahasa Inggris tapi paham nang disuruh orang ke A, kita ke B. Yang belum sabrek lah kasih disabrek lah, hubungannya lah, jangan keringat, oke? Wah, ini lanjutannya nih. Tadi sudah tamat tadi. Please, don't make me. You said he talked about magic and what? Apa nih? Domesticated Ini apa nih? zombies? Man, He talked about a group of people who don't get infected, even if they're bitten. oh ini Acil siapa? Soalnya Cilena ngarannya nih, nggak salah. He was holding this map when we brought him in. Whoa. Kamu lihat mapnya This looks ini ya. like- A way out of Haran. A way out of Haran, We're kamu harus running keluar out dari of Haran ya. medicine. We have to explore every possibility. We can't wait any longer. Wih, mantap. Dying Light The Following guys. Oke, kita langsung mulai. Stay away! You don't understand. The mother. The mother tidak. Siapa lagi The Mother? Kalau di Far Cry 5 tuh musuhnya The Father namanya. Di sini The Mother lagi lah. Oke. Di sini nih Jaki Hafizi. Di sini rasanya ada mobil mangai. Nah, mantap tuh kita bawa mobilan nih. Berarti main Dying Light rasa Far Cry lah. Oke. Kada menyangka juga tadi tamatnya lakas. Find a way out of the sewer. Nih kawa dipakai lagi kita. Kemana kita suruhnya? Oh, sini. Naik ke atas ada kawa. Turun loh, itu ada jalan. Nah, bisa sembunyi ya jalan ini. Nah, ini kemana? Banyu asam nggak tuh? Popo banyak kan? Maaf, itu yuk kecampur gitu ya Allah. Nah, ya. Oke. Mang, apa nih? Main game? Belum telat kada? Tadi tuh lawas bola thumbnail tuh, nah makanya. Ya kada langsung aja dilanjutkan gamenya. Oh, mantap wadahnya Liti. Oke, kita langsung lanjut. Ini kenapa lah? Nah kayak wadah-wadah suku gitu nah. Ini apa nih? Nah, gunung, kepala, matahari. Tahu, nggak paham tak? Oh, kemana kita suruhnya? Ininya, nah. Lena, do you Ini di copy? thumbnailnya ini. Damn it! You're breaking up. Yeah, listen, your one-eyed delirious patient, he was telling the truth. There is a way out. Maybe what he said about people who don't turn is true. He died this morning, Kyle. The fever got him. Oh, You're on your own, Oh. I'm afraid. find someone who know more about the rumor. Lena? Cari seseorang yang tahu tentang rumornya ya. God, fucking mountains. Untung bisa gripping hook heck. Nah, itu aja loncat. Center matikan dah. Mana pulang? Ada mau? Itu dah. Nyamannya bisa gripping hooknya lah. Bannya kemana? Ini barang sini. Oh, gugur.
Krakawa naik sini kita. Krakawa. Oh baik suruh nyampe. Oh tuh nah jalannya nah turun ke bawah sana. Salah. Nah lewat sini. Jebakan aja jembatan tuh. Oh bagusnya air terjun. Oh kemana tingginya? Tajun kalah. Jadi jarnya tuh buahnya tuh kekurangan antigen ya. Kita disuruh cari keluar haran agar jar laki nang luka tadi tuh ada kumpulan nang bangaran The Mother. Wan juga tadi ada rumor ada istilah domesticated zombie. Mun kada salah tuh zombie jinak. Itu sepemahaman mun. Zombie jinak jar Jaki Hafizi ini pinanya veteran Dying Light nih. Tamat sudah pinanya si Din nih. Ini kemana nih? Tajun kah? Tajun lah. Yuk kita coba yuk tajun. Bismillahirrahmanirrahim. Iya bujur kata tuh salah. Iwak. Mayat nah. Oh, nah nyarada nah. Di map tuh tujuannya. Hunting tower spot apa tower menara apa pulang suruh kita cari. Ada bakas orang mbak piunggunan nanti santai aja bohnya piknik. Nah nih aduh apa ngarannya lah iseng jebak iwak di dalam banyu nih. Banyak mayat tuh sini. Ini bubuhnya nih kayak berritual mintu kam. Nah. Oh ini kalau The Mother nih. Adang. Mana kejaran kita? Nah ya ini The Mother-nya. Apa? Oh ini kalau towernya lain lah. Bagaimana? Nah, partenya ke atas sini. Oh. Heart. 5 buting sih. Sedikit temen heart nih. Nah, aduh, kada sabar bang. Semalam heart nyaman benar. Nah, astagfirullahaladzim patah pulang. Jangan dikarasi kelewatan. Aduh yang ngerinya. Dikit lagi. Patah aja pulang. Ini kebanyakan. Lagi. Nah akhirnya dapat. Hati-hati mang zombie betuyuk. Nah mangutan nih lihat si Din. Nah kayak apa nih? Tapi kita mantap. Dapat bergaji kita, dapat blueprint apa nang kode olah blueprint lah. Apa tadi lah blueprint nang anyar tadi lah. Lah kan aja tapi paham. Itu jarang mang Jaki itu. Tawa turun pakai aja. Ini apa nih? Pakai grappling hook. Suara zombie. Hidupnya. Sentrum kan. Oh ini hibak zombie. Mana jauh kah kita lah menuju lah. Ini hunting tower. Kita suruh apa tadi? Sini. Kesana lah. Ayo lah. Dari mana kita yuk? Hibak.
Tapi jinak kalau nih. Jar tadi jinak. Yuk lewat atas euy. Unless. Oh, ke pedesaan kita nih. Nah. Yuk, cik buka. Oh, ini lah. Nah. Suruh kemari kita. Ayo. Assalamualaikum. Oh, Mang. What do you want? Oh, Mang I need sengot to talk to sare-sare. someone in charge. I'm from Haran. Aku dari Haran ya. You a smuggler? You work for the crook, huh? Look, I don't know anything about any smuggling, pal. I'm here I need some help. As for Jasir, but understand this. If you steal anything, you lose your hands. War Touch Faust Touch apa aja itu? 5 seconds chance. Try to learn about people who don't turn. Sok kakawa. Kita cari orang pulang. Oh, kampungnya mantap. I am your stranger. Hi, Hola. excuse me. I don't know anything. Aku udah tahu apa aja dah. Could you just tell me where to find someone who does know something? Takkan bujur-bujur Look nih. for Jasir. He'll be inside the bar. Nah, ini pulang. Santai-santai burak. Are you the one in charge? I need some help. Talk to Jasir. Talk to Jasir aja dah. Father, please. Can't we talk about this? No. End of discussion. Fine. Cewek. Kenapa kamu? Wait. Jangan meraju, aduh, yang bebek mah. Masih ngomong ini lah, gaul lagi rambut. Kenapa sedih? Excuse me. Now, please. Jangan takon ke ini aja. Takon abah hikamnya aku berapa jujuran? I don't mean to interrupt. I'm looking for Bang, Jasir. jujuran nakpin berapa ya? Jasir. But if Karena ada ikan karena bisa duit kan. No, I don't need food. Listen, I'm Aku from udah nak Haran, makanan, and aku nak I've come antigen. because I've heard that there are people here who are immune to the virus, that they don't turn, even if they get bitten. Oh. And who told you this? Itu ada skill kesan mengasai darah zombie. Kawak sekira bau kita kada tium zombie. Tell you no more than he. Skillnya pinanya di Why won't anybody survivor. help me? And yet, Oh, coba ya. Skip. Skill di survivor. Ada 6 congol lagi lihat ya. Enak. The way out. Keluar ya. Lena, this is Crane. Do you copy? Damn it, what a fucking wasteland. hey, yeah, you. Hey. Here. Come on, come closer. I won't bite you. Don't worry. I ain't like the rest of these loonies. Yeah, I'm talking about you, you nut jobs. So you're not one of them? Why aren't they trying to run you off? Because I sell more shit than just bread. My name's Khan, by the way. Kyle Crane. Hey, you're from Haran, right? Bet you ran into my optically challenged buddy. You mean the guy with an eye missing? Yeah, that's the one. My boy Kurt. How's he doing? Ah, usah. Oh, he didn't make it. Well, that's a damn shame. But can't say I'm surprised. Maybe you can help me. Kurt said the people out here are immune to the virus. You know anything about that? Now that you mention it, I don't remember any of the locals actually turning. Fucking wackos. Ini kita nih kan ada lagi lah bubulikan Alton segala tuh. Banyak side mission belum dijalankan tuh. They weren't serious about it. Well, Tapi yang berapa naik lagi. Kita lah yang terjun tinggi ever tadi. since the outbreak, they scribble symbols everywhere, do these fucking rituals. I think they even pray to her. But what about this whole not turning thing? They on Antizin or what? Mun kada salah dengar tadi Listen, I'm sure ada they're orang right nang now. kebal lawan virus Since dan I'm pinanya not kita disuruh around, menyelidiki. let's do Oh, business. Why not? jadi kita nih mungkin minta sampel darahnya tuh lah Anything, friend? supaya kau diolah jadi antigen. Freaks. Partnership you have in Gamer mind? Shop Dapa, misi mah apa nih mang? And thanks to Kurt getting himself this Mencari I need a antigen. driver with brains. Kesan I kawan can show dari you something anak that berubah might jadi help zombie you sudah. out, but we'll need to get some wheels first. You want a vehicle out here?
Where am I supposed to find that? I'd look around the nearest farm, I were you. And hey, be discreet about it, all right? Unenable. Apa? Unenable. Look for the vehicle to nearest farm. Vehicle, kendaraan. Nah, cari kendaraan jarak. Mau pikam? Woi, bantu Ika. Kemal, oh Kemal nih. Anunya tuh stand up komedi. Nah, kita pencarian lah. 200 meter. Aku hibak. Hadang. Tadi bisi senjata nang hanyar. Nah. Ganti akan ke sini, kita upgrade pulang. Nah, kada bisa apa-apa kesana upgrade-nya. Belah 2. Ayo pakai ninja itu. Oi. Kuat senjata ini mana lah? Tanto macet ya. Oh, banyak duitnya. Korban zombie sini sugi. Tapi oh, silomen. Aduh, pas bener madep matahari. Oh, forgot to tell you. If you ain't got none, find yourself some weapons. Para belum. Ada kereta segala macam. Dia kan ngamuk. To tell me this? Ulang keretanya ayo nggak? Fucking fleas. Ngeri. No structure, no walls, no night for business. 110 meter lagi nih. Sounds like we're off to a good start. Nah, ritual pulang buatnya nih. You can handle them. Listen, I gotta deal with some customers. Just give me a sign once you Nah, got the intinya car. mobil. Rekam. Oh, mobilku. Tekdos. Musuh. Astaga. Bahapal dua detik. Barang masuk. Bonikam pistol, aku belum bisa. Mananya? Kada kelihatan musuhnya lah. Nah tadi juga ada jar suatu sekte yang memimpinnya Bengaran The Mother ya tuh, yang mana pengikutnya menyembah The Mother nih. Astagfirullahaladzim, di bomnya kita pada membaca komen. Anti jin tuh apa nak mang? Ulun masih 9 tahun. Anti jin tuh tahu lah kam? Netizen, deterjen. Nah, ayunya zombie gila pulang datangan. Ini kam, aku mau coba senjata nyar. Aduh, darah habis belum? Oh, jangan keparak kita sniper aja nih. Aku tembak nih, meladem ban kamu tuh. Top, headshot. Nah, ya Allah, anang bidik ngarannya. Makanya mah headshot orang gawian. Ini pulang. Oh, zombie gila. Gak bisa masuk ini lah. Karena ya. Aman nggak? Tuh pulang. Oh, lagi kan? Oh berarti ini lain anak buah Rais lah. Bukan sekte sesat nih. Anti jin tuh antivirus. Model-model apa tuh lah? Mau kita ini vaksin. Datang pulangnya. Mana? Tembak orang pulang kita.
senjata hanyar nah. Oh, lihai ini kan. Nah, awak kemudian nah. Maju sini. Oh, pikam aku ya unang 9 tahun nih kan menjadi turutakan inilah. Gak boleh. Mengurutakan tuh pipa nih. Mas tadi bomnya pulang kita. Pedang kamlah. Pedang semat kam. Aku punya sniper hai kam lu. Ngalih juga menyerang bunyian lah. Berapa awak pulang mengekirnya. Nah, pidik aneh kan biar bersembunyi padang pohon tuh gin. Tatap kena. Tunduk. Oh, pelang. Oh, pegang. Mana pelang? Mata bom pulang. Kata itu banyak membom. Mananya? Suara zombie gila ini mau kan? Mau mengutan zombie gila nih kamu? Kemeladum lo. Tembak ya itu. Tembak belum ini meladum. Ya. Hadang. Darah habis. Mati kita, darah habis. Oke, tambah sebuting lagi. Oke, dah. Udah pulang. Ya. Sikung lagi bawahnya. Tuh nya, tangannya kelihatan. Oh. Si peluru. Habis lah. Kita loot satu mat. Kita ketahu ada sini nih. Bisa cari apa-apa ngalih ya nah. Warung amun juga ada. Mana pulang? Kita masuki wadahnya. Ini TV terpaling. Nah, ya Allah, ada Allah. Nah, hard aja. 2 lockpick lah. Bagaimana lah. Dapat apa kita? Lain pulang petinya teh. Dapat turbo part kenapa tahu kita level 2. Ada pulang peti. Dapat alkohol dan kopi. Kita lootin satu mat lah. Metal part bagus. Ini hard pulang. Medium. Nah, aduh tinggal 1. Bingungnya. Sip. Turbo part tuh asalnya kesan mobil. Oh, kena kita cobain lah. Model NOS seperti lah. Brake part. Rem. Sudah zombie kah? Rokok. Banyaknya. Harus diambil berataan nih. Ambil. Sini tadi mah. Mats. Kacang. Bukannya. Lakban belum. Ada ketinggalan lakban, hendak diharan kah, hendak di kampung sini kah? Ada terus blueprint, rose blast. Ingati rose blast. Metal part bagus. Medium lagi lah. Terakhir nih.
Eksekusi lagi lah kita. Sip. Nah, aku mantap, kita banyak dapat senjata. Ini pulang. Medium. Nah, benaik harat membuka kunci harat dari jumput barang mainnya jadi maling aja balom lagi. Ini pang lain maling enggak? Membuka peti yang penurang. Apa nih mah ada sah? Ada tahu pokoknya, ada peti, ada lemari, bukai terus. Nah, mana pulang? Sini pulang. Gue cari ya lo. Buan ka mading-ading nang nonton nih lah. Jangan nang dituruti kelakuan keren nih. Yo, jangan patah. Nah, harp. Pada mantap isinya nih. Apa? Dapat catok bisa menyemen tuh kah? Lain lading-ladok tapi ganal. Bagus ya, bagus. Nah, ambil lo. Pesan sanggup. Ada pulang. Medium. Nah, ya. Dasar bujur kayak maling, keren nih. Nah, dapat arit bagus. Flamingo. Mantap. Dapat lockpick. Bagus. Nah, mobil, jangan ingin mobilnya. Haratan pedang zombie, nambah harap juga mobil. Lade. Sini sudah. Situ sudah. Sini balum. Alkohol. Dasar sanguinya kita nih. Aerosol. Bahasa Korea tuh aerosol. Sini sudah kalah. Ini sudah nih pertama tadi nih. Kosong. Ada pulang. Pincan. Nah, string. Udah kelihatan nih, Nah, plastik. Pada ketahuan nih tadi. Ini udah diambilin metal part bagus. Nuts, kacang makan lo. Alkohol. Sebanyaknya kada tak ambil. Sorry ya dulu nah, bukan kan menonton nih malut-lut jagawian nih masih. Apa pulang? Elektronik bagus. Nah, ke rumahnya pulang. Ke rumah kita. Nah, ini apa? Bawah tanah. Baik ada zombinya lah. Buahnya masih simpanan zombie. Ada apa-apa lihat sih. Ini ngeri kan. Kayak film-film hantu rancak tuh nah. Dapur. Rinso. Kulkas segera pada dibuka. Lantai 2 kita. Ini nih the mother nih. Nah, bujura ya buahnya nih, penyembah the mother. Haran. Nah, gitar. Renang kau diambil lalu di sini. Lantai 2. Nah, menyembah the mother jagawiannya. Bisa the mother nih yang gak ada bisa dijangkiti zombie. Iya kalau mobil tuh asalnya jangan tapi diranjahkan kalau kena rusak. Nah, mantap Mang Jaki ini kan. Kita banyak dapat ilmu dari si Dene. Thank you Mang Jaki.
pulang. Keluar Ram. Tajur lagi. Sini. Tadi juga nih. Dam. Mobil kita. Iya, naik mobil lo. Jika Pak. Drive back. Wih. Aduh, ini hendak memasang steering wheel dulu dah. Usahain lah. Ay, nabrak. Astaga, namanya orang bisa bawa mobil ya. Hadang. Bensin separoh. Jalan lama. Kita buka dulu lawang. Ada nggak diambil. Nah. Kita arah bulik kemana lah? Sini tadi. Cool. Oh, kesan misinya situ. Iya, kasih. Jalan mana lah? Karena gitu. Tempat di jalan rayanya malah. Hey, Con, I got the ride. Con, are you there? Con. Rame mobilan. Ini jalan raya nah ya. Jangan tabrakan jangan. Nah. Oh, ada handbrake-nya juga. Ayo kemana Bang? Kita mentes ngedrip. Wih, rawa. Nih, jangan ditanjakan. Rusakin mobil kita. Oh, plat merahnya diganti lah. Laju juga rupanya nanti. Oh, ini nah. Jalan mana masuknya lah? Lihat mapnya Bang. Kita di sini. Tahu jalan masuk nih. Masuk ya lo. Nyaman. Tahu kita main break. Ada. Kita mencari jalan masuknya loh. Masukkan mobil ini ke dalam. Oh, ininya nah. Digembok buahnya. Ada kawan sih. Oh, ini ada belokan di sini nah, ada melihat tadi. Nah ya.
Gimana sih? Report ya. Dalam sini loh. Oh, cewek. Wah, anak gaul ini. You're looking for Khan? Kamu cari kan nggak ya? I guess Salman they Khan. finally asked him to leave. Asked him to leave, huh? And what, at gunpoint? And who's they? They Boy. finally did what my father should have done a long Alhamdulillah time kenal ago. papa ini kopi boy. And it suddenly got really nice and Mantuk quiet mata around boy here. kada mau ngopi. You didn't answer my question. Mantap deh ayang bebek papa. You're here for the same Hah? reason he was. Same reason the Aku bandits kan won't leave us alone. panasan, And we're papa supposed to dapat trust kipas you? basahan. There's gotta be Tapi ya. something I can do to sudah, convince you. sudah, kena You kipas don't have anunya to tuh nah. convince me. Tuh, green I don't screennya care. kena kipas. Show everyone else you're here to give, not just to take. And I'm Ezgi, by the way. Kalau dengar mamai kambis, Kyle pecahan Crane, piring Ezgi. segala macam. Can you give me some hints at least? What do you guys need? I suppose I could help you out. Dapat Just ganti remember, jade emang nih you'll jangan. have to return the favor one day. You got it. Pelamatan gitu nah merayunya lo. The groundwaters got polluted a while back. Imagine what would happen if you got our water Tapi running. wani nyaring Assume bandar. there is a way to do this. Acil rangut Yes, di there dalam is. belum dengar But it's habis abandoned kita territory. pecahan piring panci Several segala men who macam. volunteered to go there, Terbang. they never came back. So I wouldn't recommend it, unless you have a death wish. Sini, sini. If you do, then just follow the pipeline. Thank you. Nah, kok drive to the pumping station. Oke. Apa orang kamu gawi? Burak. Burak nih rasanya pesawat burak bahari ada. Ini apa nih? Recall vehicle. Hah? Oh, di situ timbul parkirnya nanti. Oh, kayak itu caranya lah. Oh, mun kita mau parkirnya jauh. Kau picik sini gue boleh kakinya ke situ. Pintar. Bagus. Sip. Yuk. Sana. Mana jalannya? Oh, sini. Ayo lewat sini dulu kita. Jangan nabrak, jangan mengjaki. Oke, kita kada menabrak. Salah. Nah, ini jalannya nah. Aku berancaian dua mobil ini. Wah, banyak zombie. Baik salah jalan lah. Jarang water. Nah, ada yang rusak. Apa tuh yang rusak? Oh, kau dicari di mobil lain. Oke. Aku zombie ini kegilaan. Keluar.
Yuk, kasih. Masuk dah kita. Speak with bandit leader. Bandit kah? Over here, friend. Every new customer is a blessing. Hati-hati pas malam, Mang. Zombie siluman kau menyerang Pian dalam mobil. Ini jam berapa nih? Nah, ada jamnya. Oh, ini kali leadernya. Kamu kah? Oh, ini Tarkan. Wah, harap You kacamata. actually selling something out here? Water, crystal clear, no diarrhea afterwards. Tastes as if an angel stepped on your tongue, huh? 1 gallon for 10 pounds of food. We accept gold as well. 10 pounds of food for water? Are you gonna start charging for air too? Oh, we got us a haggler. Look down. Bang, ngocok kopi dulu. Nah, kopi beku dijulungi. Roscoe, we turned hagglers Pakai over to him. minumnya. Still want to haggle, huh? You what though? I might let you Dia trade mumpet your ride for some water. sangkanya es krim. Fuck you, asshole. Fuck you, asshole. All right, Jarang. boys. Berkelahi sekalinya. Oh. Padang itu. Apa nih? Astaga. Bingung itu letik. Padang lemah. Mati boncang. Mati kita. Gara-gara mengocok kopi. Kon udah siap. Tanggam. Gimana kita nih? Ngapain di sini? Efek bandit tidak? Oh. Naik kalau kita ke atas. Mana boneka, Mana pulang? Mana bonyanya? Ada kelihatan? Kena kadekam? Kena kadekam? Nah, itunya nah. Ada pulang ke sini. Nanya di atas atapnya nyaman tak? Kian buat kamu tembak nah, kamu adum kalau. Kamu pulang, congol kali kamu. Sikung pulang belakang. Ambil pelurunya loh. Defeat the bandit tidak? Udah, ngambil peluru loh. Wih, apa nih? Ambil SMG, mantap. Nah, pulang. Apa nih? Oh, bisa bagi mobil nih. Sarawak. Udah sikung pulang terakhir aja. 30 meter. Harus sampat tendang ya gini kamu nih. Habis sudah. Find out who's screaming. Cari siapa yang mau teriak nih.
Kita kau masuk lewat lawang nang tadi. Kemana kita? Nah, ada kau juga. Oh, di atas ini nah. Supply lihat ya. Mana? Safe house. Tapi kau masih. Boy, lihat ya dingkam boy. Nangis tuh boy. Oh, pecah kepalanya. Please, protect me. Lanjut. Jazir sent me. Oh, tentara. You're one of the 3 who got lost? Kenapa boy? The only one left. I am Ali. They got thrown to that beast. Okay, listen, Ali, this place has to be at least sort of operational. Otherwise, the bandits wouldn't have had any water. The bandits have water here, but there is none at the farm. Bandit nih ini menguasai banyu di kampung sini. Nah, bantu jar Ali jar. Memberikan banyu pulang. Wes, banyunya sistem komputer. All right. Here goes nothing. Cross your fingers. If we did that right, in a couple of minutes there'll be water at the farm again. Wah, hidup dah. Hai Ali ini. Ini anu petugas PDAM rupanya. Why is it not working? Nah, bocor. Shit. Apa yang gawin li? This equipment's fucking ancient. If the pipes burst, they're all well and truly fucked. I'll get the valve open. Where is it? Get the shit out of me. All I know is it ain't here. Through the pipeline. For fuck's sake, hurry. Ali. I'll keep trying on this end. Oh, sana kita suruhnya. Mana jembatannya anu tangga tadi. Keluar kita keluar. Oh, sana. Apa kita suruhnya? Oh. Rep belum. Suruh ke mobil kayak kita lah. Empat pipa tuh nah ya, mobil kok. Awas bengkam. Mobil kita rusak, nabrak pulang. Masih maghrib dah kan. Sampai ke ujung pipa ya. Aduh, hancur pipanya, hancuran. Langsung lagi. Aduh, hancur pipa kita siapa? Salah sini. Balik, boneka balik. Udah lekas. Waktu udah sampai semenit pulang. Buntu. Belok ke kanan pulangnya. Aduh, waktu kita 30 detik nah.
station. The pipeline ends here. Look for the main bad, goddammit! How these fucking alarm won't shut up? Open the valve. Astaga, 11 detik. 11 detik. Ada sampah tam, 2 detik lagi. Nyala. Aduh. Sabar. Guys, violet. Keep trying on this end. Langsung Ham. Udah tahu Ham kita kemana menuju. Astaga, nggak dapat zombie ini. I'm sorry, goodbye lo, bukan kamu lah. Ada koheran nih dulu, nah. Buka pipanya ya, pada sampah tadi. Terus waktunya. Aduh, malam maghrib lo, anak malam lah. Lurus aja, nah. Ini tadi tegang yuk cepet lo kali ya mana oh sini udah tadi nah para kami ini udahnya. Ollie, I'm at some kind of pumping station. The pipeline ends here. Look for the main bad, goddammit! How these fucking alarm won't shut up? Open the valve. Mana? Astaga, siapa nih? Ejak palanya. Ini pulang. Siap. Bisa ada zombie. Astaga, jauh pulang masuk ke dalam. Mana lah? Kena mbak ambil. Ayo ya anak dalam juga. Minyak. Iya, sukses kita sukses. Nah lah mas. Leave the basement ya. Makasih tinggalkan. Oh, maka banyak item tadi nak ada sampah tam. Naik kalau kita. Langsung Ollie, I dapat. got it. But the place was already flooded, so now what? We just wait? Yes. Now it should just be a matter of time. So we're good? But better than good. Ambilnya pulang deh. All our asses. Get back to the farm. I'll tell Jasir you're all right. You know, for a stranger. Speak with Jasir. Oh, Jasir tadi udah di situ. Sana. Ada mayat kita ranjang. Map-mapnya bang baik berjauh. Sini ke sini. Oh bujur jalan. Jasir tuh apa yang bebek tadi kalau rasanya lah. Itu ada nih. Oh kesini. Nah lo kelewatan lo. Sini kita nggak ada. Aku ranjah terus. Dan parkir aja stop. Mother is kind.
Bang Jasir. You don't even know what you just did for us. Our wells have been polluted for the last month, and people were getting sicker and sicker. Maybe I was wrong about you, stranger. So, any chance you'll answer my question now? About that medicine? Medicine ya, obatnya kayak apa? The following nih pinangkada tapi ada bangunan ngalih parkur ya am. Banyak anu rerumputan. Ayo Om, saran Mang Jaki, game apa lagi nah anak dimainkan nah? Vizier, in Haran, Sekira We're kada running munyak out of main ini answers. terus sudah tamat I'm Bang. looking for anything that could save my friends. If you have anything. Yes, stranger, we do. We have our faith and our prayers to the Mother. Faith? I mean no disrespect, but Semalam hanya Tell me menukar the prayers GTA keep you tapi from belum turning. sempat mendownloadnya. Ganal That's your 72 problem. giga. You lack faith, just like the other outsiders. Harus We tinggal believe guring in the Mother, and she protects us. We have no need of Antonsen, or whatever you said. She is a baby. Skip. at this point I'll... Look around. Level of trust. Level kepercayaan. Barang, tapi paham. Oh. Kita nih dipercaya orang sudah nanya. Sana pulang kita serunya. Kesini. Meet Bilal at gas station. Oh, Bilal. Orang yang pertama ajan ngarannya. Tapi sejam sudah nih mainnya. Oke, kita lanjut lain waktu lagi lah guys lah. Nah, nang penonton setia nih emang Jaki ini am nih. Oke, nah kita bari giveaway yang sudah 100.000 subscriber. Oke, ingat ya emang Jaki ada giveaway kena kesampean 100.000 gift subscriber. Sudah sejam nih, kita sambung lain waktu lagi lah. Jangan kali ingat yang nonton reply-nya nih disabrek, di like, comment, and share bahasa Banjar. Karena punya bubuan nikah mandak amang bahasa Indonesia, amang olah juga videonya bahasa Indonesia. Tahu aja Bang parkuran nah. Cuma pandai bahasa Indonesia tetapi lancar nang kayak bahasa Banjar. Oke, lah beratan lah. Amang pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.